Nomati constituency rat penangan ahawar kemisen atawar longdondelang. Umrang solong longhongao ke jaratum kaningri. KSYC pen tok borana thu kapachi hongdun thek japan sai kedeng pon. Kardam pinya Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjek thak bertang tom pen. Nomati constituency arlo BT langso chinthong hanse rangalong Congress sarkar ke do bomhot MP scheme pen kasalam kapa beng hoyatwar prabjin pen chepatang nang chipura radatum thikadarapan kachening ri. Congress sarkar ke do bomhot lakha kre thok Nomati constituency angkang BT langso chinthong hanse arangalong MP scheme pen kapanong pipon atwar kapatang te derajok arwe ke jang aphong tin kedam ke bang kasaksak dokoklo. Labangso atawar lake thikadar monsen kram sase selam ponno bonta alangli amithang aleaphan kachamatha chotpen arlong aduk truck ke thom thok chotsi towar bangke kasalam patang pipedetlo hum thombet arlong nangke thokta towar ang bongalong amat kibui tekang chompen kisang sederajok kikreng thona por hota gari kacheleng jiaphan kasaksak dokoklo Lasi Ajat Aracharya songatumle kaching thoramo ke do an awarsai nangkewang pi aning hangsitamik nongno charjujera kemesen asaile klempon pen rat ahirjume kelong jia phanle bor ipon horasonte messenji pusi BT langso chinthong hanse arong arada tumpet ningje ponrenti Congress arni pen nangki pipon kapatang ponune det atowar non kedobom BJP asarkar kachari ponbom asongja potom BT langso chinthong hanse arongarat kacheleng atowar kahino adim an nang patang pipon bek thaputa rongarat atom kachening ri alam thik sarkiri hanse pen karbyang nong life asai hemalong birta nang pali News Text Report karbyang nong live Umrang so lar phengke the hawar long hongao ke chopena jok bang plikep so se aradatum ke so kachelang nang dokoklo bang so jok umrang so hawar along long hongao ke jaratum kaning roi hangjo an pinno kedam tang preni phai kre isiarni Dima Hasao district umrang so constituency kaparlo lar phengke the hawar pregjam arong aradatum long hongao ke chopena jok bang plikep so se aradatum ke so chelang ponang kokno Bonsedame bangso along hongao ke chopenajok kithi ke janga bangke avelang pusi birta rebdunongno bangso penajok ralatum ka phere aphon ke kokajok umrongso arong supialong long hongao chohai bang avedetlo arniwang ajon along hongao kinanga demalong pini arnia bangke arnikang thimpen linpho trokansi nangchot lopusi long hongao ke jor abeha klembang atumke kaningrui hangjo hanghayan pinno Alang litum kajethan panatengke kedamtang arnike arnisialong e jonalong hongke jorchotke malomso aporpense nang datiti bonta non ke arnisialong linke panta kinangji aphan sungkrung lapen na hokpe ganopusi chethan pon अच्छा आज में हम लोग मरंसो बाजार में 2-3 दिन से हम लोग तो गौरी बेचने के लिए हम लोग बंद कर दिया था तो हम लोग ये 9 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था हम लोग का जो गांव इंटीरियर विलेज जो था रिजर्व बस्ती बोरोलार फेंग तो उसमें हम लोग देखा जाता है कि जो गांव में हम लोग वहाँ में एक घर वहाँ में जो विक्टिम था वो भी वही बस्ती का था और जो गौरी पाला था वो भी वही गांव का था इन्फेक्शन वाला जैसा एवरी ईयर्स इसमें हम लोग का जैसे कि लोकल मुर्गी बोलने से भी कुछ इन्फेक्शन होता जब गौरी होने से शोर होने से भी ऐसे इन्फेक्शन होता है तो इसमें देखा जाता है कि हम लोग गाँव का मिल तो कोई फ्रेश जो मरा बोलने से भी खाता है लेकिन उसका ऐसे इन्फेक्शन हम लोग नहीं देखा कुछ नहीं होता है फिर भी हम लोग जो मार्केट में जो बिकता है आज का दिन तो हम लोग ऐसा नहीं बेच रहा है कि जो कोई मरा हुआ या तो कुछ इन्फेक्शन हुआ हम लोग यहाँ से बिक्री नहीं होता है फिर भी हम लोग अभी उस दिन से जो हम लोग का न्यूज़ में मिला हुआ है कि हम लोग का गौरी मांसो खा के जो इन्फेक्शन हुआ ये हम लोग का मरंसो में जो मार्केट में ऑल डिमा हासाओ आसाम में जो हम लोग का जो फेक्स न्यूज़ जो दे रहा है ये हम लोग का मार्केट का तरफ से नहीं है umrongso pen linson ronghang karbyang long live
Nonakai awe hot lokacharli anathu hegdonde polote pirthe thangnata chechardondedo lasi lokacharli anathu abangpho tinta ke thegdon repje aphan akemang padopansi KSY atumpen rong rop ajo lokacharli anathu kapachi hongdonji aphan pura ke than kemu mamai kapadopon Hako phusar phesaratum rikong repot lapen jiso kache thangakai hotke pirthe kache chardonji aphan Arnam nangkipi emekle dolote choklo pusi kaningje lapen kache thanrin kido bonda non kedobom digital akai hotke tok bormate lokacharli anathu thegdunde pulote pirthe kangting alongse kedodun kok atengno lasi lokacharli anathu asam along ripen kaiketa aprangsi leche thandun data afisi anong nam kache thangdun ber karbenglong district arat jasemet karbia khaitumta Tokbor anathu kithegdun kinang sot binong lopu Karbi Student and Youth Council atum kamatha parsik ponsi kedamtang penangan arnipen pregjam rong rup atokanu ajo lokacharli anathu kapachi hongdunji aphan kethan kimu mamai dengpon bomno Lason thak thaksi niphai krepli arni lethota Karbenglong district ahempi dipu arong sopi adung het lamding kacheleng atowar akung along kido Thesojur Sing Tiso Arongta KSYC Amaipu Prakash Terangpen Kongchunbang Bipul Tisotum Chelang Rapetpen Patir Piponsi Ovekimi Riso Ejangatumaphan Lokacharli Anathu Ko Anse Akenang Sot Aputhak Klardakpen Than Pachinipon Lapen Lokacharli Anathu Kachi Hongdun Vek Jiaphanta Ovekimi Atumaphan Kachuningri Padopon Lapuson apor hot bidyasing tiso pendanglok penangan theso ajor ahawar along kido kithe kiding arada tumta chitong donsi KSYC atum kideng pon asai mesen no pusi korwang thulakan kachoro pajardon ridisi mesen pen sai angdeng pachon ponlo Roshan Hanse report Karbenglong live Non malomso dihena mopan bertengtan paniksena Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakulat along nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akular along kedam japhan apor duredat pusitami matha ikri Bangso aku lara longpen keton ke banabar sai setami long inchi. Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School adu. Dihena mopi puthot betar jopon theklona. State Assembly election apor kevang bomangbong Ratchari BJP asong angbong koson atomon pensi non malom kejab boma nangli munthi dunikta kedamtang ASDC pen CPML angbong akorte mutia sonsi BJP asong angbong ta akimi pen abanangbong kachihuri saisi thekpanong bomno Modi ajakong ko on makachi pherang Ladakh Karbenglong ahawaralong som hijan angbong kachidong dai atomon kejab penang thekpanong Labangso ang thek arlo pen kache thansai lapuson chotkali pini rada thino amarse nangklandak binaw kedamtang kopili pen amri constituency along song hijan kachidong dayang thek klangponde dapi puthot non ephong lakha serkep amreng MAC constituency along ta puthot klanglilo bangso hot BJP jindabad tuliram ronghang jindabad sarbananda jindabad bu hangtarampon Halapur Rina terangpi go back Rodip Ronghang go back puta ke hang tarampen ase angtong par ompon thu Ratchari BJP asong along akimi pen abanalak nangke klang laki pini penake kali bino Song hijan angbong arlo kachep thakalam joy chidin chobi derapti pini arni isipen isi a constituency along kidit ke sab ajakom abedet anbong আমার বিজেপি দল আমরেং ডিস্ট্রিক্ট কমিটি রদীপ রংহাং আর আমরেং মাইন কন্টেন্সি এমএসি রিনা তেরাংপি রদীপ রংহাং আর রিনা তেরাংপি কারণে সাবধান থাকক করোনা পুরা ডেঞ্জার আছে করোনা পুরা বেশি ডেঞ্জার সোশ্যাল ডিস্টেন্স থাকক রদীপ রংহাং আর রিনা তেরাংপি লগত নহলে আমার বিজেপি বরবাদ হব আমার
কাৰ্বি আংলং আৰু হামৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি তেতিয়া আমি বিজেপিটো আমি জন্মগ্ৰহণ আমিহে মালিক তেতিয়া সময় এতিয়া এইবিলাক মানুহ ক'ত এটা সিহঁতৰ ক'ত বড়ো কৃষি মানে দিবা মানুহ ক'ত পৰা অধিকাৰ পাইছে সিহঁতে Karbi Anglong Ahavar Arad Along Klang Dagde Sita West Karbi Anglong Along Ki Non An Constituency Ke Thamalong Kachitonte Thedong Along Klang Rock Bonda Song Aphan Ke Ongdung BJP Klembang Atung Ke Kipu Pidong Arjan Jindabad Bonda Non Amreng Constituency Along West Karbi Anglong BJP District Committee Amarpur Radip Ronghak Anparta MSC Sangpi Rina Terangpi Aphan Murdabad Kisi Lama Otprai Ki Khamke Ase Kachisong Angtong Klang Labangso Kachisong Ki Khamke Ase Ki Klangpot Laki Non Hedjong Lamba Pathar Ko Havaralong Lason Singh Ki Ongdum BJP Klembang Atum Radip Ronghangpen Rina Terangpi Aphan Sung Lorpen Mepi Ki Kaipon Heklong Ki Khamke Kachisong Arad Atumpen Ki Jong Atengki Booth Committee Yuwa Morcha Mahila Morcha Anparta BJP Mandal Committee Keseng Amenpen Kalili Kalanglang Abang Pophan Chingbai Sar Kalitinpen Committee Along Arpuke Pekon Lapuson Heklong Pusi Akolwan 246 মই ভোট কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ এমএসসি আৰু নতুনকে সভাপতি হোৱা ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট ৰিদীপ ৰংহাং ডাঙৰীয়া ইহঁতৰ মই মতালি হিচাপে নিজে টেবুলত গঠন কৰি আজি আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে নতুন কমিটি গঠন কৰি সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট এক্সিকিউটিভ মণ্ডল কমিটি এই বিবাহ ভৱনত গঠন কৰিছিল কিন্তু আমাক সেইদিনাখন কিয় নামাতিল ইহঁতক ৰেডিঅ' পৰ্যন্ত বিলাইছে ইহঁতক বোলে মন কি বাত শুনিব লাগে আমি প্ৰেসিডেন্ট হয় ইহঁতৰ লগত এনেকুৱা কাগজ আছে জানো ইহঁতক প্ৰমাণ দিব পাৰিব দেখ ইহঁতৰ যদি দিতলা হাসনুৰ কাৰবা অৰুণতে সাৰৰ এইবিলাক যদি কাগজ পাতি আছে ইহঁতৰ দেখ কিন্তু আমি এইটো আমাৰ এটি যিখিনি আমাক সন্মান দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰা যিখিনি সন্মান দিছে এই Amreng Along Non Puta Lason Alang Litum Kachomat Hajok Rong Rob Along Kachenthur Awe Pin Khangjang Puta Ki Ongdum BJP Klembang Atum Therangke Atumangno Pangdak Bong মই প্ৰদীপ ৰং ডাঙৰীয়া তেখেতক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো তেখেত এজন মানুহৰ পকেটৰ ভিতৰত থাকি কাম কৰা মানুহ নে দলীয় কৰ্মীৰ লগত মিলি কিনে কাম কৰা মানুহ হয় কাৰণ তেখেতে যি কাম বোলে কৰি আছে কাৰোবাৰ দালালি হিচাপতে কাম কৰিব দেখা পোৱা গৈছে গতিকে মই আমাৰ 46টা যি আমাৰ সভাপতি নিৰ্বাচন হৈছিলে গোটেই 46টা Kheroni Pen Mohanteron Karbi Anglong Live Kedamtang Prenify Krepliarni Karbi Anglong Autonomous Council Medical Asaikam Joint Director Asai Hematumpen Patir Priponsi Dipu Rongsopiarlo Karbi Anglong Autonomous Council Asahem DMCH Old Block Basten Birla Lapen Rongkhelan along Corona Keso Ko Ansi Kangdang De Angtek Kilong Jiapan Saplang Ki Enasai Kedeng Somendar Angkangpi Corona Aborakrem Kachi Hurnurajok Hiti Gulat Kacharli Ahem Gari Motor Pendanglok Monit Atomaphan Anta Hempen Hongke Pabarlong Le Dejapan Sorkar Pen Det Pikang Hap Klaga Hukum Pi Detlong Chiklo John Trok Det Piangkang Pi Penamat Kang Hap Klakesek Penangan Corona Aborakrem Pen Kijokang Tek Longsi Chiklo Johnny Plenglim Sorkar Pen Quarantine Center Ahem Kangpu Pendanglok Hiti Gulat Gari Motor Kacharli Ahem Anta Kangpu Pon Hukum Ki Piponsi Radatumta Damphon Bangphon Avarsai Longlo Lason si Assam Sarkar Pen Kidam Kibang Phon Avarsai Pide Rafi Karbi Anglong District Aradatumta Kichon Phonajok Corona Akiso Ko An Se Kangdang Lomapu Angthek Kilong Japan Kidamtang Prenify Krepli Arni Dipu Arong Sopi Ardo Karbi Anglong Autonomous Council Asahem Rongkhelan DMCH Old Block Basten Lapen Birla Hitipen Pangrumpet Longpho Adimpen Bangpharo Phira Plikebra Hini Aradatumaphan Corona Akiso Do Ave Kapang Thek Japan Saplang Ke Anasai Deng Pono Labangso Asai Ki Deng Hot Long Thomadem Corona Asat Lang Ki Enpen Bangke Thomatomaphan Corona Akiso Ki Unang Thek Long Pon Pusi Karbi Anglong Life Pen Birta Repun Long Roshan Hanse Report Karbi Anglong Live Tangte Pinya Adap Abirta ke Lopan Sekang Toniglo Domi Thakmi Kardom